twinere cyarimwe kandi program ya Sunrise Show ningashi ekimurinkano izaba kandi nizo baryo kwa kabiri munyana wanje ebiro nabiri nabishatu byo kweza ku 12 omwaka ogwe 2025 big up no kwisano neba echo kora ni kirunji munonga no kusimemba bazowa iguru orukubisheshesa kandi akagaruka kabwiza kurunji bukira bukashwa bukashesha acira magara agona bantumwe no kusimemba bazowa iguru tagamani gito niko twabasa kwa turagara mutsi kandi na program yitu ya Sunrise Show ekimurikano gibuze musiniye cyakwine aha Modern Television mnyana wanje yabare kubasa kuba kandi no kuraterete kanisa ningashinte katika zona za Modern Television ni kusima ningobaza abo kubasa kubana ukwate sumu yawe ukagira tumazima rekanza TikTok rekanza YouTube rekanza X rekanza yona akuja mbase kwa nifuna Modern Television cyo gukora ni kiba kiri kirunje munonga mwana wanje ewe tasikaze nibiri tukabasa kutujya mu countdown guy tujya mu countdown ni tukabasa kwa turagara umusitiri kweta kandi muniki ani Christmas ningashi anohiri wacheke kintecho ate kinturuko turuko kinetisiyo kandi handi yenda kugenda twasigazeyo countdown yesande kemwe nebero kabinga just omwaka nago tukagutera hasi no kushamba bazowa higuru kugira ngo abase gumanitwe umuribyo bituri kuba tukora abase kutubwera atwereza mani turwo mwaka tusemugundi ebiyo tabase kuba no koro mu mwaka ogu hama munywani wanje yaba hina cyo birotira hama no kugira ngo niza kuchikora mu mwaka ogu nyabarawe cyane yakire kache tukagumara kola dotaka chikozi wao bino ndagure motoka akasete wo biro kasevingere jugure kutaka bwire okabara kwa utajuguzira of course wabo ine echobere no ndakwekorera chikore kutaka bwire utajira ko mwaka ukafera busha baida utino mwaka gwarafire busharede kama gambire washango n'amagara ukarugo mu mwaka kazomugundi masimu mwaka ni kuba kutakufera busha ati wanjira mu mwaka gwakufera busha kasho gurti oriyo tine magara owanjiro magara gensage so mwene tukume tukiteka teteo wimukaka sheshe usime babazowa higuru ago kubasa kuba na tulino muri byona ibituri kuba turimo ni byebyo program netu ikiga wabati and miracle agencies abandi bakugambira ki nibakwereza obuhereza bo kubasa kwani bakutwara heru akandi kuza kurondera emirimo nyamwinji abantu batine mu emirimo myinji munonga ibara kwani bakutwara akuja mu base kurondera dena hando base kwano tungura amomwe tinemu warehouse loaders tinemu aircraft cleaners airport loaders akandi mahangano arumuza Dubai anakandi mahanganya mwinji mwe tindaze kugana munaka marayo amahanga go gukora makasenta heru gakanyire tian miracle agencies nico garuka mu cyawe abo kuza kuronda icyo bari kweta muniki ejo barkweta muni akasenta heru interviews ziri kugenda mnisha ryabo bakwisene benda kugenda so when wo takihandikise tukira namba yitu nga Modern Television tubase kuba ani tukuisa abatia ni miracle agencies zero mushanju emirundi 3 abiri na mukaga abiri nina abiri na mukaga ningashobora kwenda contacting aba Modern TV no basakije kandi contacting enamba bati and any miracle agencies abo bashangwa ahanamba ya zero mushanjo a 00 13 chenda nibiri chenda na mukaga bano terra bati and miracle agencies bazikorondera muri maheru basikwana influence gives MC aninye kwino program Sunrise Show echumuringano ahari Modern Television tukwereza kurgo mu town eyantunga mo ningasho municipality eyantungamo iyi na Mogas Petrol Station abajuka aho then tuja opposite Nechizimbe Charles Club of Ntungamo wa wachikiro kiri na Mogas Petrol Station no Guza Studios za Modern Television zirinkaye ngabakwikizeho buteref kanje ntiwanyetegereza turya program kandi Joshua etikaho etichibaho banyari bitu aba Modern Institute of Business and Vocational Studies principal wangusho meredio of course ni batuteka maka sente kugira program yiteji tubasaba tubahereza kurunji tubahereza bitambara umumyanya yitu tubamanyise umihanga yitu okubamanyisa okumanisibwa akandi no kubasa kwanoshemererwa no kwegesibwa no kumurizibwa mu bana wanjabwa programs eziturwa turitine aha Modern Television eshobeka ne kugambira it is an institute so when ni bakugambira ngo obwire bwo turimo twaruga
abire abgebi abikuru bineho abeje ba in service nabo babakira kandi ne bashobora bashomeza amashoba ga technical na ga business hamwe na ga ECD ningashi are childhood development waketegereza kanto ako kantekateke ntonyine cyo mujana wanje so amashoba ko nabasakwana bagapisa ukurunga mnonga tarko mbero bikuru basakwana rondaho raze kushomera ningashoba sakwana ndaho tarumana wawe dena handi basakwana mutorana ishomera ya Modern Institute of Business and Vocational Studies no basakutera namba yesimu akando jiterere obarkweta ni director wishomereryo umwami Wilson kandi no mushikaho ahanamba ya 0 mushanju 0 kinana na mushanju magana 5 cyo namba ya director wishomero iryo ryo rimwe ya Modern Institute. Tujya program ya Sunrise Show ukine Gibbs MC ninyenja kwinire cyarimwe yabare guma Modern Television nedisoba twine bintu nyamwinji ebituguza kwisaho program yiteji nebintu byinji nonga tikimwe ninga bibiri tujya kukwereza tujya kubasa kwa tukwereza ikintu kikabasa kwa kitambura kurunja hori hona mwana wanjye tubatine medyankuto akandi tubatine mu antubatinemu cyaburo cyo mukozi ngaba twaba cyakozire nimanya ubiro bw'intata abakozi abo nyinjira matandikire ku rugamira mu yanyu zakwetegurire cyo cyukuru cya Christmas jamshana maruhukire mu kiriyeje yes kiriyeje kongana we nataba nturya nataba nitunywa tumanye ngo hariho biro ubwo misho ya Christmas kijenya ya Christmas kunga Christmas yeza kuga omisho gayo hariyo outcomes so tetegurira outcomes zezo abina beji amazire cyangushanju abanyanze betegura kubasa kona bateka mu secondaries abina beji amazire senior 4 bana bategura kuja mu base mu institutions aninga bayegito kandi banyegere cyarwe mu erevo kandi n'aba senior 5 na 6 na kale menu ejebere promotional time buriyo abere narwo mu idara ari kuzumurinda namanje kore namangu hini dare cyo bere na woruge mu mwako gutuwarugamo ayo kwase ruhanga ushabe munonga kugira ngo akwera mu byo gukora deni umwako gurishe kubase kubani gutambura kurunji kunjwana wanje okwise eno ndeba abantu bitukurwa mu district ya Ntungamo abantu bitu barubare abantu kandi bitu abantu abitu abakajara abantu bitu abahama bona ni bakora mwena ni mangu tumukarugaho akandi omami bara mu Uganda akuruga kabare nakwakora omami bara mu kuruga Rushenyi obone MP wa Rushenyi MP to be of course member of parliament to be omami bara mu wamanya ninkwendeza hamzinyana wanje nabo isimbere nabo nabakora ni mangu tumukaruga Modern Television yana bakora wajari bajeweda akurgo mu district akabara hinguzagwa akandi era bakora omwami Evans Uncle Evans yabwo no musigazi murunji omunyeto murunji he is my friend nakakora Uncle Evans amwene David yes kuruko pomriro akashenda kandi icyonesha muri kahondo mazwa nakakora mwami Evans Uncle ningashoba bije bakumanyakana sasa Evaristo mutabana batumhimbise David nakwakora nalo wanje mnonga nyaka shuba nyakore y'abantu ubona kurwo muceka cyane eco amuceka cyitwe cyo bwenu mnyana wanje anabakora bona barikunda akureba Modern Television ekumeho chamani za YouTube channel yitu owase kubona subscribinga akandi liking comments za chira wala ndabusindika ka message kawe nakono basaka sindika na mbeya 0 mushanju 0 all right no sapu kasindika na mbeya 0 mushanju emirundi shatu na mukaga nina na mukaga bantu kachira Modern Television bita takabasa kono fega program zona zikuba zikuberiro Modern TV akandi zikuba anizibushemeza tutujya kubasa kuba ani tukwereza nikagaragare mune byahankuto munyana wanje kuba twatagene ne byahankuto ani ngenda kandi erizoba kubasa kuba animpabura abavuji munonga omubwire bwa bwere bukuru ngobu
omwira bw'ebiro bukuru abavugi n'okutekamu ekituri kweta ngu ni obwerinzi bw'amaani kugira mwarinda abantu muri kuba muvugire nangu n'amagaragara speed mukyendeze muka speed mugezeho kuratebera kiro bya traffic kugira ngo abasa kuba mukyendeza ahabubi ingashari za butanu eziri kubasa kuba nisibaho munonga ombero bikuru nke mbere banyani banje katurebe ngutwaye uburo bwinje no kira kushanga speed ari yo kwise eri kureta ki obuzibuzibuzibu mbere ngaba nabagambireho n'abantu abari koresha urubuto bakutambuze bigere manye cyo kumukrosinga kugira ngo utakashanga no crossinga akubikanga hano kashanga ibintu byabasa kuba nibikugendaho kubi munywano wanje ukwise nondeba modern television. Okay, echo chazaho kandi ngenda kubanza natabarusayo abantu bitu bo mu district ya Kanungu ngenda kwakorayo munywano wanje kandi ngenda kwakorayo munywano wanje bitu ogo mushiki nibamweta fortunate omunyakanungu nakwakura ni mari manu ni waha tokarugaho munywani guma modern television kandi gibuze musiri yakubasa kuba anikwereza iwe okwise nondeba nitiza kuzamuka humuro kake atubanza turaka shongoraka iguruga owashayishayi kabase kuba nikabanshemerereza akazamuka humuro kake meanwhile aniza kuba ningaruka na byinshi ebitwine mu program ya Sunrise Show ekimurikano modern television ukinege Buzz MC. Shy you're deep in the memories. No njabiliza nikwe hura. No njabiliza you're deep in the memories. Nikwe hura. No njabiliza nikwe hura. Kumiro kubajo tantoro tonja gumo mukokoro tanye kokora ndazwale biri kwera tindikora kubajo tantoro tonja gumo mukokoro tanye kokora nazwale biri kwera tindikora ninyebuza ntimwenu nohoriza katera nitwe abambuza nimpa statement ningamba muniwe baby ariarugahi arizo misho ganja katera nitwe ariarugahi tariyo akuba you're deep in the memories. No njabiliza nikwe hura. No njabiliza you're deep in the memories. Nikwe hura. No njabiliza nikwe hura. Niwotera ko kabiri katakwatika osunzo mukemya nikontinyanika nanabitayo mwe bunyurwa mama nanjuma ninguruka madirisa urayi wampsya omweno ndwanisa nabanywani banje bashyira kuntina wawe nangwi wanondusya aho tunsasi wano ndaza ndeba ndara ndeba mubiji akuba you're deep in the memories. No njabiliza nikwe hura. No njabiliza you're deep in the memories. Nikwe hura. No njabiliza nikwe hura. Kumiro kubajo tantoro tonja gumo mukokoro tanye kokora ndazwale biri kwera tindikora ninyebuza ntimwenu nohoriza katera nitwe abambuza nimpa statement ningamba niwe baby niwotera ko kabiri katakwatika onsunzo mukemya nikontinyanika nanabitayo mwe bunyurwa you're deep in the memories. No njabiliza nikwe hura. No njabiliza
you're deep in the memories. Ninkwehura nonjabiriza ninkwehura OMG, it's Hero. Shy safari ngende mwenarete tomire yenda tujyane koko cyawe ko murgoye kundize ndware mbindure nshemere niwo mundo mutima shemererwe shayinge kashani shayi shizina ryanjye kumba kwine mpura uteka nyendo ndebe owawe nteka yawumbukire twino businge twembi twenda tucyurire nyowe niwe turi twembi twenka Breeze I'm coming niyo ninja be ready ninja and I'm sorry niyo ninja Breeze I'm coming ninja Alright, munyana wanje kandi kubasa kubona kurika yote mukahumuro kitu kandi katekende cyeshongoro I'm coming kurgo wa shy achabasa kubona ikikuishemereza munyana wanje okureba modern television nikibuze musi ochakwine kandi ushuke tujye mu Sunrise show muringano modern television niko naragara musyo no habusibwe mukozi munyana wanje iyo munyana wanje cyo mukokwise no gukora no etenga magazine echo kubanza chabyono yobire no gukora nindashobora gukora yega kusevinga kana ko sevingire mu Christmas utakakariyo kakamara mwana wanje mandango ariyo bwire oba Christmas kwise ni bwija Christmas yeza kurugamo no bono itenga kushobora kutandikira kandi ushike tokatanu kotine muno rwatanu so mwene cyo ide kubano chimanya okamanyoti narwo mu Christmas ni naho kutandikira waryo kamaraho no terance ningo boyine kaka capital case jire urwenda kakozesa wamara rokarira mu Christmas shemereko hona abanyani bawe n'ibintu bitera hanze kengamba yerije n'ibintu ukabiri bise abana banyani banje abarukunde ba Aisha Hangezi unyani wanje asoni makundira cyarimwe anya kure umwana wanje kandi Dixon AK Uganda ogwe neza gwa yantunga mu Ruhama kama kure nimbani mangu takabasa kubana ngaho ninjira kureba bwa message bwina sindikira ari kutwakoraho itwe aba modern television yes of course nekutu kusepta chatambura tusyo kandi ojucheri izoba na nakugambire ebirabiri nabishaka tutasigaze biro bibiri ejire cyanyinsa karuru wakashatu nemu wakana tukekaranjura kunena kandi mwenu orabota mwine akanyama somwe nuchitaka mtezo rwara akubarogo kuryabo noza kubiburi mukananga yabwenyama ya Christmas yata apana eje mkoreje nibajete mkore fire nemkora munonga shangano jero nabwenyama ya Christmas nata nimani mankatia abakaze umubyaroko aninga shawa cara Aisha Ngezi obwire mgobo emiceri bakaje bagana kana bamwe bari kujimara aha byo mbina byanyama urwakana nibasane babage nyama nibarya ubakisha kumisa kana of course nibasiba doksiba ni babagisa the holiday katweri cyabanje kuja mutise makire tumuzabonko no wihiro kubanza no gukora uhumuraho kace mu Pasika mu Pasika tubaceraga kumuraho bajya ngo of course mutegwa kumuraho mu 12 mbere kwa Christmas mbazagwaga Yesu Kristo kongana twabantu turya na twabantu tunywa tishuko muhanji tumengu hariho n'ubwo yahigura watireho so mwe tutakamebwa twebwe tishuke kusima owahigura echo nyoni kibagambira buri izuba abarankunde muraze kunkunda abaranyange muraze kunyanga bakitegereza kantu ako so mukubiri bisyo so mbene kandi nenda kushemererwa hona abanyani banje abari mu mashemererwa abari kwa binama baga mugire mgobo abari kwa binama mashemererwa nashi
so kandi shime shashe nabo abakwabine kabagwize ningaba ferikwe nsinkweri ngo tukugitura mutyo cyangwa no kushabaho higuru kugira ngo abase kuba nabakwasa ibintu situation zezo mbase kuba ani muzara bamukurunji kandi hande ibintu bibase kuba niba batambira ku ngarunji ikintu kibagendere maridadi sana. Yes, of course yenda bakora abantu mwe n'abatakaruga aha mukutu wa YouTube yenda bakora umwami Jonad. Yes, of course umwami Jonad tokuruga aha YouTube yitu ni kureba ibarizoba uruho kandi anojitera parampara ubara munanga followinga yenda bakora umwami Guduba uruga kahunga bamushamurunji ni mugona mnoga ngano wanje kandi abona akunda kutukura parampara nera bakoraho abaruzumura shop eri kushangwa one way omutawuni yita yatungamo akandi abantu bakuguza ibintu byona eri kwatagine n'imyenda no baguza ibintu bikwatagine n'enkito baguza inkito za butu izo kuteze mbili enkito ya kuchika yona aibage za kuchika rujumura shop aha one way umutunga municipality aha umurwisha ukabasa kuba no bashanga ebirebe ni manga bintu byona bitembire ni manje iwe waza ngo mukatare ukaramuze emendo y'ebintu ebintu byona bitembire cyane mwe kandi tugwire bwa Christmas ni festive season abantu barukora cyane mwaka sente namana hati ni leo mwore ko amurintungamo achayi chamate nikugendo misho mabari kunda kwashemeza mu cyakaramu kuzayo kugora hebyo kwenda kora na shoppinga nda kuryoka nshemererwa namwore kwaho guruho mwore ko gwatandikire kandi gwenda kumiza mu mbiro bikuro mu gurimu so mbenu nabwo buryaho cyo naco kiryaho yenako akora abantu bitu ba district ya Kisoro omani Jovini Dr. Solomon nakwakura Dr. Solomon wangu toka rugaho Jovini abamushago Jovini tari professional doctor konka mweno abo kumukunda tukamukujaka Dr. Solomon also principled ngom doctor wonyine so mweno kana amanya obuyabira cyasoma akajya cya tumene bari mweta ngwakabana amanya science subjects so bamwita doctor kare nakakora Dr. Solomon aya turko muri Kisoro nakora abantu bitu Kisoro tine abandi banyari bitu nyine umunyoro wanje nka Emma na jero umunyoro wanje Moses na jerayo Timothy ni wana bakora yenda kushobora kandi nshumere cyane zo mu district ya Rwanda nyakoreyo DJ Sebs DJ Sebs nakakora tingabara kwakora munyari wanje tinkubura kwakura nibangu icyo rukora n'ikironji mnonga amnyana wanje kandi bro wanje Ignatius na kwakura nimbani mangu niwe toka rugaho chara followinga modern television asa ngani kushafu jango za YouTube base kono followinga akandi ikintu base kuba anitkutamburira kurunga runji mnonga Ignatius sogwe umika hondo akandi omumazi basabu county district ane yakabare yena kwendeza abanyana banje Christmas mwana buna yakura nabunda yakura abasire banje tingabebwa of course tingubasa kwa nimbebwa imbakuraho kandi bendeza Christmas enunji ndo mwaka murunjo gwa 2026 obutoza kuzamu ogwihorere mukama base kwana abatukumira atukume twena akuja mutubase kuba ntubika mukurunji nyena kugenda kandi nyena kusima kujemo wena owabarya ahananye mu program yitu Sunrise Show nyena kusima kandi kakwebaza yebare kuvasa kubona bananye akubwito basa kwandi tutandikira Nito abasa kwa ntisa mama mutangizira ure stinga bara kwakora yabone kazi ni bro wanje ndinga bara kwakora mnyana wanje nikunda ko rwetano I love you so much akacenga right akanda hunu utwarugera kimwe mukabasa kwa nizima kujyo mwena wabasa kwa nabananye ku program eji yecumuringano Ahmad television shuka ninje kwicaho kurugo kubanza akandi kwicara cyane orwa gatano nimbadwaha kubasa kwa ninkweleza yote ile business yawe eshawe nawo kujiretera ngashaka kucicera kana bakitike simu
antubasa kwa ntujikurangira kurunjara 07 emirundi 3 tubantukisa uhereza bona anturangira ka business kawe ninga shintukorani wo mbire mkobu obani burunji obanti burunji ntuba turi ni wo munyano wanje waba nite kandi katekenta aho wanyetegereza tia beni mera kwetesizo takajebwa akande cyo mune kurondera imirimo heru abase kwana ujeshi noje kwatawe base kwana za kurondera imirimo heru bakira namba zabo zisimu ninga shi base kubana contact ngite ngaba Modern TV ntubasa kwana tubakwisaho ninga shi de obarabira namba zabo za 0 na makaga tia beni mera ko agencies ndakutwara akandi kurondera imirimo aheru mwana wanje ndi kwendeza Christmas enunji Modern TV ne kwendeza Christmas enunji akandi no mwaka murunji ogwihorere ogutwaza kuzamu ogwo businje ushike tino bururu 2015 byo kwezi ko kubanza ntwantera obururu asomwe ntantandiko bururu aho mwenu tine kwegendesereza kuja mu bururu twashiro mwako gurishe oburuna bwo tubase ko ntugutera kurunji kandi turonde choosing wisely turonda bebembeza kubasa kugere kibatuhinduriraho ningashi embinuke baturetera positive change etari negative change cyo turi kwetenga so waza kusakuronda bebembezi banza washujumurere mitwarize mikorere yeye washangabire nakoraje washangabira takoraje umburuke odiki ngo ndisho niko kiri kisi so mwenu kanaho aho cyarimo angena kucengera cyarimo kandi base kwani gusima nkwebaze abo kwasa kuba amagumananye am program age ahandi ankujente mukamba base kuba nakundindera akwisa aho turagaruka kurebana programs ezindi ezenterekaniza ya Modern Television mukama kundindire okugera kuri Christmas nunji kandi no mwaka murunji ogwihorere mukama kundindire bye bye.